ki khubor ka Batisi TV lawan ra ashapi ta ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong. Da kispa angut kinong kershan baratba jong keseng Kongres bat kumju ru keseng HSPDP na ram rajer ngam constituency menta kesngi ka praterik ubenai nailor arajar arpuwai kilalet man penyesok no bat ke parti NPP ram rai blok. Hagani kesngi le alam ye kinong kershan jong ke Kongres da uba BI nong seat kadba ye kinong kershan jong ke HSPDP pan le alam da uba B mau telup ha ke bala pediang ngobha ye ki te kinong alam ba hakmat do jong ke parti NPP West Khasi Hills haga jingelang ke balalong hapo ke hall jong ke Saint John Bosco haram rai kini kinong kershan ki artli ki parti kila pensngoru ya ki katto ka ni tli ki daw halor ka jingmi jongki na ka sengsan pertai Kongres badru ye ki nongrem ban let penyeso bat ke parti NPP haka jingelang pediang burom le don langru uba Macmillan bersat ubadai UMLA jong ke Nongston constituency ubadai ru haka jo kopor u presiden jong ke parti NPP nangta uba Ji Merthong ubadai UMLA bat MDC ke Mausen Road kum working president ke parti uba WC Paliar Presiden NPP Ramrai Blok kidikot bat kinongkit kam ke NPP lembat kiwai kai ka nongrem ya ka ba nakaliang ka jongi yuan ya ban penyeso no bat ki ka NPP ban ai ya kershan ba kadon hi ado ha lo tu kinongrem halo tu kiri bentah barbaro ngiatu ya kata kinongrem lor kijing hamtam ya kajinglong cingman nai de yakran ya kiwipat andrei ya kane karamrai constituency gitu kijing kibang ya kendu kibang iman ha ngi ya ka jing ya lerti kajongi kalong ba yoi ha jing lot ha kabor jinga day bat kikam penroy hakan dekat konstituensi kijungi hello jongine aka jingkerman kijungi kum ki pajba kum kinong song snong kimsem la orlong hakide ke hadin bang la penkha na konstituen konstituensi kimsem la orlong kine sa haju la ban ong bakinang her kat manami kisngi betisnan lese kane kadai ka ben ka dauba ya ka ba kalong ke ege ka jing suleran nga don ki porolok hasilong ateng la don kam Indonesia jaka ki jongi ban khot eki kiting banwan kadai kawai na kasurok lada don kasur ban kren ban gasai kasuki kakam ken markata lese kane kasyong hanu kasyong hakinong yalam kasyong hakinong mikmat ki MLA ki MDC ki balong kasur nak bunta upaj ba jong konstituensi ini ngilap ha eki set assembly bagi dan set district council bagi nyasat bagi ngekren bakin wan akin pek ya kajing kebangi ya kendo andai ke basusi kelong bopon sin yoi long tangka cakap man di isya ana suri representative waktu sulit ni mat jaj balapa kelong ke ege ka jing ile rai nam ta ka konstituensi kajungi hiperokoi oi dah kalian ngajongah mga larai bami na ka parti HSPDP banwan bat penyeso lam baki ka NPP aladon ya kajing slok bat ki parlok ya ka ba inawan tang ba kampat dei kapor bat kam dei hiro ba minle turki ban isowan kapor ko biang leng ba ci parlok balai ni ko kongres bat ngawan sa NPP Rali kajipili jumpi kita babon. Malay na lang ini kita atau kongres kasnya tak ambil.
atau bapak kin usneo tak kembali. Sikit bapak kin kejung babreu. Dan ini orang lain kulit. Bapak jawab untuk jeng babreu. Kejung bahaya kilo ngalakam 90%. Ko inong kini kibaran hangnya akan kepor. Ki kibaran kita gilap. Hanya. Ladang yo jumlah ubah habriu ubah ini tika dulu jumlah ini rasuban asam kilo ter. Kenai jumlah jumlah ini bandai cijiasan terus kemana? Bandai cikini pada kemana? Bandai pernah itu. Dawapoi kasih cijiasan terus teri san sinot di dalam kamnya kabai dulu, di dalam kamnya kabai sah. Di dalam kamnya kabai dok, buat kunta tak. Habang yo, sila kaji mana malam balak kaji yo. Namun benar kunta mampakin bapli. Wajan pun kekan, umur memilih. Mereka development harap raya dan mil. Habang kunta mana banyak yang mengikuti perbaan. Kain kamu kan nampak begini kesem, kamu mulutnya. Dah kamu burung, disuap, dikali jomni haram berai, kilajot, ratai, nama kejutuku imau, kata kamu frautam, kadaya pulau jom UMD. Dimenjur kata, kadanya. Hak pulau tu ambil kasurat umlong menjadi kali. Sisen, kalau lagi kedua orang bawa, tu sesuatu, nanti percang berjuang dengan konkret, ada orang lain surat dirablan. Kita buang pulau yang orang bang kuat berjuang dengan surat nama bang kileh kilai batrok. Hatop terbaik waktu tundor bukse. Haji tu memasang habang nak. Ikali bang penama wat hangne jam senjon ru lain di cekah tang banai kali. Kini. Di penolong yang abang perkat jenai. Bang hafat wala jauh ganti. Bang mak ekor ekor hafat laga jauh. Konsumsi. Kamu, kaji ini cuma kalau punai. Mensua diperkat bakal kota kongres kadang kabar. Tidak pandai. Henry adalah pasti nga itu jengkermen di kongres bakal nangwan sekabar. Apa pasti yang ini? Dari orang kata, ladang yang sah aju. Insulong dikumpul hijau. Nimdon lagi. Karamrai jangan konstitusi. Karamrai kerja kini, kerja kerten, kajangan kerja jai. Kajat bat kakerten kamdon dia no. Lada pilihan namo pihak pertama namo pihak kamu pilih no. Wabannya yang nomang nanne nama pihak nama udah hanya kami tiap kaitan maarenta dari kerja. Kakali berdana yang nama udah panpoi sianunglah kasih por lain presiden. Manisau kata. Halo kita kemudian ngaso dan bawa pandan ambil por bagi dan anu yang melayu ke distrik. Bama 9 batana jitur. Plus kenolen jadi orang berai dengan jenang. Kenapa? Kata kejaj kenesno. Ke kabas tenat naga benta jonga hadu katata namarba ngayu I hakapor jongi armut. Kalong kabae banwanra banjoin nengkong kat kineki pajba. Namanga kenmau hakapor banga keren sapangka NPP kamut barokoj ki kerna kli baik agapor bangiyang election. Ndre hadin
katukat ni ni barang armut nila sim ya karai bakumno gumnoru ngin persanghi dala de ban penstu ya pajba kumut kumtahi nila poi no sakatong taga jingerap jumblai yang armut kini ke baru khoi kadai na kadau ayu namar ni don daga jingtmu na kabta kadong kathan jongi hang ni hawes kasil ngala i ya kawes kasil jungi kila i bin nadu kasnem kada ki pau la sanpo nropos nem mata nyimpat don kata ka jingkla po kawes kasil jungi ngadai unong kersan jong ki parti ba per ngamju rum parti ngaset kersan bet ya unu briu ubadon ka jingi namta kadong athan batu kisah job don kibayo haka sarkar don kibayo haka opposition ndre ngapai ngasai buddin yaki laki train nem napta kadong kathan ndre don teng marsin job kiplet no ya kadong kathan balai ka penpoy nga ban wan yang no dalabe haka te ka maus nrut pangayu iya kita ke namar ni lakha haka jakala jong kemut ni deban ik chua ya ka jakala jong mndai bangin pe chua ya ka jakala jong kiwai te nakata daw ngasing utunat sibune bapila sim ya karai banrung haka parti NPP jongi ndrei kibanang ne nasaneng ijenjar ba banrung ha parti jongi haka por baladet nomor ki ong baik ki parti garo ndrei ngasi ong ya pi ka parti kamnom yalam sanor ndrei udai uta uba pa mapi uba deban ik ya kadong kathan lara undon jingi kamu lara pipa ya no yonoru undon jingmut lara pipa hakano kano partiru undon jingmut na tadao pideban nang banjit unu ta ubriu ubadon ka jingi nakabenta kadong kathan nakabenta kabri nyautre barokoi kai ka bangilale pilayu i dalade hapo kawes kasil kaladon ka jing kelas sibune niang ne katas nem nila sai haki education haki health department haki surok kamtane kasurok kabadon kam haka imlang salam nomor kasurok hi kabanwan ra ya ka jing mentoy haka khai ka pateng ndre klemdon kasurok nimla banon ra ya ka khai ka pateng tinakata daw presiden jungi unsa pensai company yaki develop kiba fer kiba ngilayo baru armut apo mausndut badha nongstoin kalong kaba phla hadin katut postnem nimju yo yakai kabangi kwa ndre hakane kenti yakai kabangi kwa ngilayo nimla banyo baru koi hakasan snem ndre ngai i pat kai kabangi layo menta kabadon kam tam ngilayo Kajing kulai ka pagkapang kalay siya ba iskalan nong si bat ka tim ka jugi bat ka kanhun jugi ba matakas ni balaban pan penisok siya kini ka parti ka jugi bat day na kadaw ka jugi bala penong ya kini ka jugi lang matakas ni masin priang nungkong yung pa priang nungkong matakas ni imat kalawan kata ka jugi kedaw lupa kadak ibam sa iyo buwa mau tulong Nagapati HSPDP. Bangsa yung buwa, mau tulong. Kabamot pagkapati NPP hagambray, nangin siya kamat kansa yung buwa. Kansa lang yung buwa. Batangin kayo yung so, yung jingjok, house nem, ahjak apulay. Nga chukwa pa ni Tuyepi, banlong nong yanam, banlong nong mikmat, banlong ginong jie. Ngimday ban siya yalam da kajing sengaw. Henry ngidey ban siya yalam, dakan nongren. Ngimday ban siya yalam da kajing sengaw. Ngidey ban siya yalam dakan nongren. Hakawi kajing yalang dangsian yalang kren. Balik kajing yap sangut ki pajba, ki riu pajba, ha lampi hakit bisnam. Nama bangi ki pajba ni siya yalam da kajing sengaw, bagajing sengaw ka yalam ini. Barkapoy kajing yaman sawa, barkapoy kajing duay ki muslim bakodo, bat ki polisi sa Asam.
kemunong baikmat ngai tu ipi haus nem aja khanyo hadir di pajba jo kanong sten ki kwa yang abani election ngakwa bani tu ipi hak tu ka ka parti ka banungkong ka ba ngilai pan tiket kari ka parti UDP kim sha ini utang hak lau ying ban ngasno sunai yang dia tu ka ngilai pan tiket ru ka parti PDF tang hak lau ying sha ini menong ngilai pan tiket na kongres ngalik haying jong Dr. Didi Lapang dari presiden ke parti itu apa ngong marah di kuat baka parti kongres harus kan job sekarang ai tiket no ini wong gubernur ayam ini minta stang lain nai sau nai ngira pun lupa kandidat bala pelaksanaan Muslim ngira pun khe ubar shoot pa ya kira balai miwan wat ya takam kepada ndol hapok senyum kijing sakren haki babun kilian haga bakut ngapakat halade ladang nong tau yu i ke jimut jonga nang tak jimha jo nong stain ngathai unun peneranya haga bakut irai benele kubu khotong simat kapati NDP da ka jimsngu mesim kawan tua kiwe ki parti kimsa tang hak lau joge yin kapati NDP ga ong yangi simno sundan mafia ke yin kesan simno sundan mafia ke yin kesan tengar ong ipi ko ki pai pa no kambrai simno mafi ya kapati NDP ban long kan nong yalam ya pok konstitusi ke jogi tengok ong ipi wat nom du ji kemen ki pai ba jo kambrai jengam konstitusi ke jogi Bila pesang pan pengkela ya unom hikmah. Arja kata pijit ya ka parti HSPDP. Arja kata pijit ya ka kongres. Tan bakal kom kenjing ju pikala baklano. Henry arja ka kendai MDC election haga jing sisa pidel itenggai. Ba ka parti NPP ka yalam ya ka jing sisa ko jalan megala. Henry tempai sata. Pidol kamuk siang ubandon napi bani de besoka larang ini pun bi uksiang MLA dari MDC kajen ja bani ken yaki kampung bai pok sigi jumpi kaji pun kelan nang ko kare bestang nak ipai ba long hau piji no hikmat wanum hidau palat hau piji no hikmat wanum parwat wadau palat henai jid yau tau briu ubapi dikena baula benda ye Ngau ipi kakentin ke manungkong ai junga bang ai den bagi media di press. Hanong stoi shwa ban election mong ba. GP yong no mikmat jong pi lara dai no shun jong biru lara fitikna ula ban ai. Habang iji no mikmat ban bahai ka than ka dong. Habang iji no yalam nagam ta ka jimha jogi pai ba jo than ka dong jong ni. Meta kasni la perlu ngi jingilang. Nagadau ka don ke jingkhot. Nakadaw ka don ke jipakat di rumba yo ni ka thali ka dong ijong ba iskala nongsi bat ka kanhun ke jogi iba bansa yo bon mautuluk bat ki wepa ki palok jogi naga HSBP ila pakat kiliwi ila yui bangi don kamban kala bangi don kamban jie ya ka parti ke alam hake jis siapa ke jalan megala ngaku apa nami pi ki parti regional parti kum ka HSBP ka UDP KPDF dalili kinumla manialam ya kijing sira ko jelam meglang ji ka parti ka balak manialam ya kijing sira ko jelam meglang ji tentang ka parti ka job nagaru ka job na kasi ka parti MPP ka barang sustan aja kan yau ban pun suthi hari kasi jungi ngide ka parti ka bayo khambur ki no hikmat ka UDP ka jo hinyut ngip kangwa hari kasi janji jungi ka bamu ki paiba jauh ka kasih janji baga jelam megala ki punya me parti MPP nagalem jo ka soka megala leng baga perlu di parlemen rastang banle ia kata ka sobi yang baga ta tracking leng baga ta skim PMGSY kata ka padhan di gram sadak yojana kade ka PMGSY ka balai ka benta ka balai bat akini ki kendiat sni nagalem jo ka di parlemen kan sa generate no ne kan sa say no ba kinu kita surat ki bala ban sna DPR kinu ki surat ki bala eligible ki bala qualify ban pentre le ba ka ski tengok bang bede ke bentang ngin pe ngin persang
ngabat ban juga pada meri jeung basinrut ngin persang ban persengau hau chief minister ba deputy chief minister ba kini gi akli gi surok ka nonglang tu rambrai bat ka malong sutum bai gilon badan kam ban penyesno ya ka konstitusi rambrai